buy snacks. From the shelf, just for you. Sound City Snapback. Dari asubuhi. Leo, wajeka ngoma poa leo. Wapi? Radio. Radio. Nakwambia useme buy snacks ndio. Useme tu buy snacks ndio. Inazima. Haijazima phone. Na report kule phone. Okay. Ndio buy hapa. Ndio tu buy huko. Sio, ndio tusifungiwe na gari. Ndio. Sasa kushika kamera juu. Juu. Ya, sawa. Ndio nataka nipande. What? What's your piece too? How bad? Ana ito ko on. Si fine tena. This is really wow. Ni bakaya mbili. Stars. Ndio. Wow, thank you. Siko na kick bado. Unakuuliza vitu zote. It's a sweet star. Si neighbor. Ndio. Neighbor wetu. Leo hawajeka ngoma poa poa. Ama wewe hizo unazijua? Unazijua wewe? Listening to a playlist on a Friday. I might just me. I'm Ricky Rogo. It's What's Up T54 on the station that plays you true African music, Sound City, Kenya. Yeah, we also really like to have a good laugh on this show on something called the comment section because thank God for Kenyans. Every comment section with Kenyans in it is finna be lit, including this one. What's cooking? What's cutting? What's current? It's the C-section on WhatsApp 254. Okay, so if you didn't know, Ethiopia is currently celebrating their New Year's Day. I don't know if you know this, but it marks the start of 2018 in their calendar. Yes, I know. No, you know what? It was right there. Of course, the comments were going to look like this. This is the first one. You said Ethiopians ni Kenya wako na mbio. Sasa COVID-19. According to Ethiopia signing it. Ati sasa watafika lini tulikuwa ndio waone maandamano yetu. Watafika lini? Wametoka Christmas Friday ama
Sahi manze wakiingia Kenya watadhani wako future because tuko 2025. Niko off. Papa night. Au usifinye haiko off, iko on ina And then record. this one manze. Okay. Kenya ubani. Ati ama Kenya tunaidiwa pia miaka. Kenya is a book. The game has changed, and you can only hear it right here. Na leo umesema umeenda bila jumper. Umeenda bila jumper. Unaona kuna sweta tu. Utasikia hivyo.